Kuzabaningi ngibhanga isikhathi echaza abantu noma inyanga kuyiyona kufanele ithole 100,000 noma ezothola 100,000. Lo-ke iwona onquma eligwayi kade. Uzokhumbula ukuthi njengoba kusabalele iy'thombe zamfowethu lo ekuyena ophethwe iLumbo libizwa ngesisende ukuthi ukhiphe isinqumo esithi inyanga yomlapha ayiphumela obala uyokwazi ukuthi ayinike 100,000. Wabe secacisa-ke ukuthi iziphi izinto ekumele uzenze ukuze ukwazi uthole lo 100,000. Ebecacise lo omunye wabafowethu wacacisa nokuthi kungani lokho ekhuluma ku-social media ukuze abantu bebe confused kangaka. Ngaphandle komusho isikhathi sakho mlaleli wami, asingene kuyona-ke ividiyo kaBhaka echaza. Sanibonani. Cha, kunabantu abalokhu bengitheka la ngevidiyo eyenziwe umunye umfowethu nje engimlandela kakhulu kumahlaya asuke weza lapha ka TikTok. Ungomunye wabantu engikholelwa ukuthi nje mangifuna ngirelaxele, ngifuna ukuyihlekela, ngifuna ngibuke bona baningi ke nokho ekuthiwa uqhubisha. Uyabona bafethu masikhuluma ngokulapha, ngithi angimlungise lapha. Masikhuluma ngokulapha, sikhuluma ngesinye isigaba, sikhuluma ngomuntu osuke esenkingeni. Kuyadependa ukuthi umuntu ufune kanjani usizo. Uma ngabe umuntu ezofika esigodlweni ezofuna usizo, uyamprotector and leyo nto futhi uyigcina kweyenu nobabili because uze private. Umuntu uma efuna usizo kwi-social media, usizo abantu abazoletha kwi-social media alufani. Khona umuntu ongaletha usizo lokulapha through social media, khona ongenawo amandla okulapha, ongaletha nje usizo lwe-moral support. Omunye alethe usizo lwemali, omunye alethe usizo lokuyalela ukuthi nangu umuntu ongakusiza, omunye alethe usizo athi no mina ngizoyisiza le. Bafethu, usizo uma ngabe sekupublic domain lusuke ingasa exist lento ethi isiguli nomelaphi ayisa exist leyo. Ngiphendula uqhubinja lapha ngoba useze wayijuba waphumele obala. And ima ukhumbula kahle mangabe first time nje phumela obala lo yabhuti loya uyena owasho wathi lento iyiLumbo, waze wayitanyaza futhi nangesandla, yabo ichaza esho futhi ethi ulindele usizo kunoma ubani ongaba nosizo, okusho ukuthi naye uyisusile lento ukuthi akube into azoyilungisa eceleni ngoba ubeseyenze isikhathi eside for 6 years ezama ukuyilungisa. Abantu bemthembisa bethi izolunga ingalungi, bethi izolunga ingalungi. Njengoba ke esebi-public domain, into yakhe siyishintshile yaba ne-public interest. Njengoba isine-public interest, ila sengena khona abantu abafana nathi. Sengithini mina? Sengithi mina, yes usizo uzolithola. Angithi uyabona ke qhubinja lapho, wena usuthe ngithe mina lo muntu ngeke azalithola usizo. Ngithi mina yes usizo uzolithola. Kodwa uzolithola kuphi usizo? Ngithi mina uzolithola esibhedlela, maselithola nakumi. Iliphi iqhaza mina engizolidlala? Elami iqhaza ngiyacacisa ngithi ngizolwa nalo moya owenza ukuthi bengabethi uyofuna usizo lento imdirect kubantu abaronke. Esibhedlela bazospecialize ngani? Ngoku exercise abakwazi ukwenza like ukwenza operation, into eqondile leyo. Sengithini mina? Sengithi izinyanga lento ingaphezulu kwazo. Angithi uyeza ukuthi angigxeke inyanga. Angithi uyeza ukuthi angisho ukuthi inyanga zisebenzi. Ngithi le sigaba esekufike kuyona lento isingaphezulu kwezinyanga, usizo la lento ngeke asalithola ezinyangeni. Sengithi ke uma kukhona inyanga ethi ingayilapha lento, isho ukuthini lonto? Isho ukuthi leyo nyanga inamandla. Ngokuthi inamandla leyo nyanga sekumele senzeni thina? Sekumele siyivume. Ngithi mina uma ingathi izoyilapha lento ibisiyayilapha, mina njengoKing Bhaka ngeke ngiyivume ngomlomo kuphela. Ngizoyivuma uma isilaphile lento, ngize ngiphinde ngikhiphe nemali e100,000 nginike leyo nyanga. Kodwa uma ingekho ephumela obala, umuntu elokuthi khona umuntu engimaziyo, khona umuntu engimaziyo, lento ayisekho about ukuthi khona umuntu engimaziyo. Isithi umuntu akaphumele public la, simubone bese enza ukuyikhomitha kwi-South Africa ukuthi bafethu
mina lo muntu ngiyakomlapha South Africa nginikeni yena maseke besho nabantu bethi hayi kulungile ake uzame lento isiphethwa abantu kakhulu ngoba isisuke yaba sezandleni zabantu ngisho ngikucacisele lapho Qhubinja nakho ke Qhubinja ngizwile futhi uthi lo muntu uma ngabe ngithi ngekathola usizo angangena engcupheni yokuyibulala lapho ke baba ushawe iskill sokwazi ukulalela angisho mina ukuthi ngeke usizo ngithi ngeke usizo kwizinyanga kodwa ngaluthola usizo ezibhedlela usuyabona ukuthi naye ngimdirector endaweni right ikhona vele lento eyokuthi bengabe unenkinga kube khona abantu abazofuna ukuthi kuthulwe kungakhulunywa ukuze umuntu aqhubeke agule because mangathiwa manje ngoba ngikuzwile futhi Qhubinja uthi kumele ngithule mangathiwa ngenza mistake ngiyakulalela ngiyathula noma iningizimu Africa iyathula lo mfana uyogula inguna phakadeke lapho kanti bengabe sikhuluma the more sikhuluma siyazikhomitha phela nathi ukuthi sithi lo muntu uzosizakala kanjani next time mfowethu since umuntu oyi-influencer noma oyi-comedian qinisekisa ukuthi uthola wonke ama-facts right noma uyaqonda uyibuka yonke ivideo yomuntu ayenzile ukuze uthole ukuthi bengabe wena usuyistitcher noma usukhomenta ngayo ukhomenta entweni oyizwile yangena la iyaphuma la hayi entweni ezongena la iphume la stitcher into ngoba sewune sure ukuthi lo muntu okhulumayo uthini so njengamanje bhuti wami wena yonke inkulumo ishoyo iyanhlanhlatha ngeke mina ngime la ngithi umuntu ngekathola usizo la emhlabeni mfethu izwa ngami ayikho into engenzeki into eyenzakalayo kuphela ilevel yomuntu nomqondo womuntu sekumele mayisiphelile yaloyo ibe ngaphezulu kingibhaka yini uprefer ibhedlela ekubenzi khona inyanga ngithi ayiphumela ubala khumbula phela ukuthi ibhedlela zike zasenzani bafethu kuke kwaba khona iCovid-19 ithema ifika COVID-19 baba ama instructions ayethathwa kwi-World Health Organization WHO lokwakuthiwa khona abantu abahlala endlini because ivirus iyanyuka and because iCovid-19 iyanyuka ngisho inyanga mawukhumbula kahle zazinga recognizewa nhlobo ngesikhathi COVID-19 nazo zayihlela endlini zivalelwe uyabona zayingakwazi ukwenza lutho kwakade kwenzakala ngesikhathi lesiyana zazivalelwe kwakusebenza abantu abasebenza kuhulumeni nabantu ababeba nama permit esikhashana mawucabanga indaba umhlaba wonke or iningizimu yonke ingazange izisho ukuthi hayike ake kuqhamuka inyanga ezoyilapha lento yeCovid-19 yabo ingoba ilevel yabo bafethu ihambe ibe nesigaba ephela kusona so la asingakhulumi mfethu ngokuzenza ngazuthi umuntu uyamcabangela kodwa umuntu ubudlala ngayo uma uthi abantu abaqhamuka nama ideas abathule uma uthi umuntu oqhamuka nento ethi ngingakhipha 100,000 umuntu asizakala uma ngithi mina lo muntu ngingathi akaye esibhedlela ngizolwa nemimoya edala lento esibhedlela bethu operation bese uthi akuthulwe lapho kanti wena iluphi usizo olufunayo because lolo olufunayo ngeke lisalunga ngokugcaba ngeke lisalunga ngokuthatha imithi uyihlanganisa ukwenzile bafowethu lokho ukwenzile hayi ukuthi akakwenzanga ukwenzile for 6 years into angayenzanga kulo 6 years ukuthi operation akayenzanga kulo 6 years sekusele yona operation nakhona futhi operate ama specialist so bafowethu ngiyacela lapho Qhubinja la ukhona mfethu icontent yakho oyenzayo ngezinye izikhathi imnandi siyayilalela nathi siyayibukela futhi kodwa kwesinye isikhathi ulalelisisa ukuthi umuntu uthini ngeke mina ngithi umuntu ngakuthola usizo and as a result lo muntu la ekhona nale team ahamba naye bajabulile ukuthi at least khona abantu abakhuluma into ephilayo uaware mfethu ukuthi bengabe eya enyangeni bengabe uthi wena kayinyangeni inyanga isawomlibazisa kunabantu engeke bakwazi ukufaka isandla ngokukhululeka because siyaziwa inyanga ukuthi zamaqona kodwa uyazi bengabe esibhedlela uaware ukuthi even uprime uma ngabe imthinta lento anga respond to icall uaware ukuthi uMEC nama ministers uaware ukuthi upresident angangenelela
Aware ukuthi ilokhuzana umhlaba ungagcina ungenelela uma ngabe kodwa izotrithwa professional lento. Asingayibuki ngomqondo omncane nangomqondo ophelayo, asivuli. Aware ukuthi ama TV afana njengo newsroom bangangenelela befuna ukwenza ifollow up ukuthi khaba kanjani. The moment ngina ama TV, aware ukuthi lento iyenza sheshe usizo lomfana, and usizo lomfana aware ukuthi ekugcineni vele luyotholakala, kodwa luyotholakala khona esibhedlela my brother. Asingabuki into ewala, asingacabangeli abangani beni abazinyanga lento ingaphezulu kwabo. Angisho ukuthi abalaphi, ngithi ingaphezulu kwabo, kodwa makhona wena othi angayilapha, mveze leyo muntu, se anikezwe ithuba.